Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masyayikhina al-kiram wal mukhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para asatidah, para sesepo banjukan bina sepo sesangat badan kaula taati maki bancang sangat badan kaula amul jaaki wabil khusus nahusu bitikri hakika dinto hadratul walid Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar sedurung rabu sesangat badan kaula amul jaaki jukan daka kakak badan kaula Kiai Muhibullah bin Khalil bin Abdullah sesangat badan kaula ata'ati maki banjukan daka kakak badan kaula Kiai Mas Aqib bin Masyhud bin Abdullah sesangat badan kaula ata'ati maki ali badan kaula Muhammad Ulil Absar banjukan Muhammad Abdurrahman sesangat badan kaula malja'aki toreh doaaki sedejah guru-guru nikah. Moga-moga paringin umur selanjeng sesihah wal afiyah fi taatillah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah awalan ngiring maca syukur dekang resepon Allah subhanahu wa ta'ala sika dima Allah ampun aparingin deka badan kaula ben panjenengan paringin pansenapan kekuatan aparingin pansenapan hidayah sehingga badan kaula ben panjenengan bisa hadir berneka di majlis, bisa rabu berneka di majlis dalam keadaan sihah wal afiyah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap ecuraaki dekang resepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga oleh bacaan maulid mulai awal ngantos akhir kelaban lantunan salawat deka Gusti Kanjeng Nabi, pujian deka Gusti Kanjeng Nabi, sanjungan deka Gusti Kanjeng Nabi. Moga-moga mulai awal ngantos akhir maah bareng Gusti Allah. Moga-moga rasa cinta badan kaula ben panjenengan deka Gusti Kanjeng Nabi petambah raja. Moga-moga kuwaku bakal polong akapi. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, tak langkong abdi nyoon seborah ngalak nyamah jagelera gela saya panggil kakan ya alin saong kecan saya buri leuh kelero pancen eka bedan tobo kertuli moliar ya. Alhamdulillah panjenengan hadir dari compo ajalan daka dinto majlis tentu niat tah sobung boleh kecuali niat untuk nyare ilmu, niat untuk ngormat daka maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat ongku cinta sehingga bareng maca solawat daka Gusti Kanjeng Nabi. Ben boleh niat tah engki ka dinto penutupan sementara. Thank you. Saya asuh kelaban akhina fillah Kiai Muhibullah bin Khalil. Seka dima penutupan pasti pada muka. Thank you. Mon abuka pasti tutup. Mon nutup pasti buka. Saya bentar muka saya rah. Saya bentar nutup. Jagelera Pak pengalaman dima berdemukaan pembukaan pasti ada penutupan sobung boleh ponan perlonan apa perloh sopaja niat ngormat bulan sebekal dateng bulan semolja sobung boleh kecuali niat ngormat tamoy bulan Ramadan. Moga-moga oleh panjenengan niat panjenengan parengin ongku kekuatan untuk menjalankan pasah bulan Ramadan. Amin Allahumma. Perlonah medaaki yasinan, perlonah medaaki tahlilan, bahkan bedengar cinah neka hebat bagus. Sebab apa?
orang lamun pelesobung omor, orang pun lah mate, orang pun lah ningke laki itunya pasti butuh daga orang seodi. Lagi pasti butuh daga orang odi, mate butuh odi, seodi butuh mate. Tanya akidah bapak, mate butuh odi nabe bunten pak? Odi butuh mate, mate butuh odi, odi butuh paham panjenengan. Si akile edora. Odi itu tak nyaman. Thank you Bu. Pak, odi tok nyaman pak? Tak nyaman, tetap butuh mate tok. Ngajing resar bekir naria. Allahumma sholli ala Muhammad. Le perlu nengak nikah. Se odi ngaengak deka mate, se mate perlu tuwana orang se odi. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka pernah situng adabu se riwayataki kelaban sahabat Anas bin Malik. Bedepetok perkara se bisa mekili gencerna orang odi deka orang se mate. Beda petok perkara banyak hadis-hadis mereka beda seempat perkara sepon masyhur telok perkara tapi mereka petong perkara se bisa ngirim genceran daga orang sesobung omor se nomor situng engki kadintoh orang se andi ilmu orang se andi ilmu meri pelajaran daga orang teka orang nega pon sobung omor selama ilmu nega ki gunaaki insyaallah orang se meri ilmu kak disa oleh kenceran dari ilmu separengaki. Amin Allahumma. Panjenengan bu terus sobung omor merdan terus andi amal sehingga neka gampang. Anak ajari ngaji, anak ajari alif bakta. Sekiranya anak panjenengan kadek semelin Fatihah daripada guru si lain. Thank you bu, paham panjenengan. Aja panjenengan baca Fatihah bagi ke orang lain eman bu eman. Panjenengan mon mate Fatihah tahu di orang lain saya oleh ganjaran banyak. Lagi panjenengan ya oleh pestam peseto. Nyaman pestam pes mosok beca bu, tak beca. Thank you pak. Lemun le sampai ganjor bet. Hari pada ngeres kapi bekirna orang ria. Allahumma sholli ala Muhammad. Si pertama orang si andi ilmu si tinggal ilmu nah dek ke orang lain bireng orang lain kak dinto elakonen maka orang si meri ilmu kak disa selamanya ilmu ne kelamun ki elakonen tetap oleh ganjaran. Amin Allahumma. Si nomor dua engki kak dinto orang si ema ajalan songai orang golongan orang selep ngelep jeriah beda selep ngelepan jeriah. Parir orang sing ngelep kak dinto prei bejena namen pas tak namen bejena padi ebri aeng te ebri aeng mate jeria berhubung ikhlas tak minta bejeran tapi angel hajan ngelep aeng dia tak minta bejeran enggi makuli aeng sebab aeng sepa kuli kak disa tetik amal ibadah namen padi nek keneng kebai padang langkong kebai kepandian kebai awudu tanggi kebai awudu dan ni keselama aing saya pakili kak disaki ol panjenengan kebai wudu panjenengan semakili aing tetap oleh ganjaran. Amin Allahumma. Se nomor telok jabit abid nomor telok napa se nomor telok yejria orang se ngaleh somor orang se ngaleh somor se kak dima aing ari kebai ibadah selama somor dia ki ibadah maka panjenengan ki tetap oleh amal oleh ganjaran dari orang sing ngalak dari aing penekah mulai laku ngale somor kapi tinggi tapi cuk minta bajaran mon minta bajaran lain boleh jeria pernah situng riwayat beda orang ciar cengah lacu orang badisa ajalan temu aing nemu somor ting leber somor cengok beda aing
langsung petoron ngala aing kebengenom alhamdulillah seger tinggal seger ongke bedepate lebet oneng pate mbian hah nggak apa yalah jialah thank you bedepate agong-gonggong maringakan ke arjengen bu arjeng tadi orang nekeneser aduh ya pate maringakan arjeng riah setorna tibi ke somor ya tak mungkin pas sampai toron ya insya Allah kembung bibu tabuan materi ya thank you langsung saking dari neser akhir ngala aing beki patek si arjeng kak disa pak lantaran oleh nak ngala aing kak disa beki patek si arjeng kak disa setuju amal-amal sepora bareng Gusti Allah. Jadi panjenengan umpama bu obuan beri nomenoman cek moso andi kucing sampai kusar ajeun aja tak jejeg jeria ya Allah andi ajam ya dia sekali pakane gila kutok mah dironya di TV entah marenge nom pada membata mancodek bungkuna orang tak ngurus kuah cek gitu kira bu maghrib tak mulai sehari ajam jeria ting anak tak mulai maghrib hati sehari berarti larangan dimaji ya ajam bereng anak emanan ajam apa anak wah me cucur ke pireng pajaran temur alhamdulillah kok innalillah bajana thank you panjenengan dak ibadah pahebat dak hewan apa sepanjenengan yo bu paano bu pelampe panjenengan sing ngobu mano beri ngenom bajen ngakan paringi ngakan sing ngobu ajam beri pakan beri ngenom lantaran panjenengan sodako dak ke hewan sira oneng setuju satu sana panjenengan sepora mar ke hewan amin Allahumma seandi embi yidikiyah pakane embi jeriah cucul beria ada banyak cabi ya musuh petado kapi jeria ngobu embi yucul beria ada nyama daun natas kapi pekat jeredek dia peloman panjenengan Pak Andi rasanya serda kehayawan sebab anapa ketika panjenengan meripah dengan dek hewan kesera oneng lantaran sodakona panjenengan dek hewan sepora tuh sana amin Allahumma nomor berapa lah nomor 4 nomor 4 engki gadin to orang senaman kormah cepon Gusti Kanjeng Nabi sekadi ma kormanaria padenga kida ke orang Islam kormanaria beki sodako akidah ke orang Islam orang sejihad bela agama Gusti Allah selama ibadah tombu oleh kenceren amin Allahumma bahwa semakin sobung korma ketipun apa yile pao jita apa bagia deki bajen abu aja tebasaki sodako selama engkau ibadah yile neser arya pao ria mun abu engkau aja tak kebay abad tibi pao ria kebay orang banyak mula mak berdatang ke setero ngala pola berdekan ke setero ngala thank you lu nikah lamun abu terus tetap panjenengan oleh kenceran tak amate kenca belembel mon tero ngala mon tujuan naman tak usah thank you cuk ngak jeria keng mon rasarah ropoker sekali Allahumma salli ala Muhammad. Nomor 5 engki kak dinto orang se abangun masjid walaupun panjenengan tak bisa abangun masjid ayo masjid teriah bantu masjid teriah tak bisa bantu napa apa tak bisa bantu obeng bantu tenaga selama masjid pene kementereng selama masjid pene kayak kebe ibadah selama masjid pene kayak kebagusan panjenengan sobung omor tetap oleh kenceran bu amin Allahumma nomor 6 cok bitabit ya lo jam sangar ya ki ngalle bu ngalle desa nomor apa nomor 6
Senomor 6 engki kadin to orang se asodako Al-Quran deka orang lain. Panjenengan asodako Quran, ya nak ebri Al-Quran ni kok baca ya. Le selama Al-Quran ni kaki beda Al-Quran ni kaki baca cekak deka atena anak, maka nek ketati amal jariah ka angkoi panjenengan. Amin Allahumma. Panjenengan asodako dak langker ewako fakih ka angkoi langker sapa bae sama cak silahkan. Langkong-langkong panjenengan asodako Quran deka orang sebisa ngapalagi Al-Quran nek lebih hebat. Thank you Bu Ki. Tapi cuk asodako tok kambing ngaji sekali Bu. Cuk asodako tok Al-Quran keng abang tibi tak mau cekia. Ya oleh keng korang raja. Thank you. Seterakhir tak sabit-abit. Seterakhir engki kadin toh panjenengan senina aki anak sekadima anak se adua aki deka reng tuan nah adua aki deka panjenengan denekah walaupun sebejat-bejat katipun apa anak tapi kiatur bareng panjenengan didik sareng panjenengan bisa minta aki seporah deka panjenengan Allahumma filana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira selestarna salat doa aki orang tua nas lagi di sholat doa aki terus lenikah lantaran doaan anak setuju amal-amal setek terima bareng Gusti Allah bekal terima bareng Gusti Allah amin Allahumma. Tapi lamun la andi anak malam cuma anda teken ngereken reng tuan na guong-guon beriadan bungkon nah mula mate anak pancet jer belajaran badan bong-embong yereng tuan kereme kenal pot jeria cek ngaria tanggi malam Jumat bejena ngaji bejena tua aki bejena sodako anak teh temu kenangan naudzu lillah punten bener kenceren saya bagi dalam kubur akan tetap kenapa adab saya bagi dalam kubur naudzu billah nomor berapa lah empon berarti lah mulai awal ngantos akhir moga-moga tadi ilmu semanfaat terbarokah setelah niata panjenengan moga-moga catat ibadah sekratuh mangko Gusti Allah pojun panjenengan moga-moga paringi rahmat se paling rajih bareng Gusti Allah beri lanjung umur se barokah amin amin ya rabbal didik moga-moga tadi ilmu semanfaat terbarokah kurang lebihnya abdina al-fakir nyon ibu-ibu pengapora ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.